kuva Ukwakira 1999 abanyarwanda babaye mu makuba. N'ibi bibabaje cyane birateye agahinda benshi muri twe twaciyemo. Twese hamwe nk'abana b'u Rwanda twabaye mu gihe kinini cy'ubutegetsi bwa General Habyarimana Juvenal. Wumvaga yuko azayobora u Rwanda buherabuzo. Nyuma ye haje undi munyagitugu urushijeho ubugome n'ubugizi bwa nabi. Ku itariki rya 4 ukwa 7 1994 umugabo mukuru wa Kigali rwafashwe na FPR Inkotanyi. Bafashe ubutegetsi bavuga ko bazaniye abanyarwanda bose ukwishyira ukizana. Gusa ibyo byose byari ibinyoma bya FPR. Ubwo butegetsi bw'igitugu kandi bwica rero bwangije ubwenge bw'ubugiruko bw'u Rwanda, aho igisirikare kizwiho kwica kidashidikana cyakoronije ubwonko bw'abana batangiye kumenya ubwenge. Icyo gisirikare cyoza ubwonko bw'ubugiruko. Mu Rwanda ubwiruko rwiriwe bufite ubwoba yuko bafungwa, kugishwa no kwicwa rubuzo. Ibyo byitwa ari gutuguko bidasonzwe mu rugo kubera umunyagitugu Paul Kagame uyoboye u Rwanda. Natwe ubwiruko ruba hanze y'igihugu tuzi ko leta y'u Rwanda n'agatsiko kayo n'ishyaka rye rya FPR n'ingabo ze zishinzwe umutekano zifuza gukomeza gukananiza abanyarwanda no gutegesha igitugu natwe gupfubuye. Abenega gitugu Kagame benshi bagafungwa cyangwa se bagize Imana bagahunga. Ahagize ibyago ntibahunge cyangwa ntibafungwe baricwa. Bamwe bicwa mu buryo bitumvikana, abandi bakaraswa no ku manywa y'ihangu. Nk'umunyamakuru Jean Leonard Rugambage wishwe atashye, cyangwa André Rwirusereka wari vice president rwo mu ishyaka rya opposition waciwe umutwe. Abemera ibyaha by'ubwicanyi ndengakamere bwakozwe n'ubwonko bw'ubuyobozi bwa FPR kuva igihe cya 1990 icyageze kuzikiza 2000 kugeza no mu myaka nabo bahanishwa gufungwa, guhungwa cyangwa kwicwa. Urugero rutari kure ni umunyirimbyi y'icyamamare umucikacumu wa jenoside Kizito Mihigo ugiye kumara imyaka myinshi mu buroko azira kuririmba indirimbo yemera abishwe n'abarimo bose n'abishwe nabo banyagitugu, akanavuga ko nta muntu ugomba kwicwa. Abo ubutegetsi budashoboye kugirira nabi bubahimbira ibyaha byo kuba barakoze jenoside, kuba bari byiheba bagupfobya jenoside cyangwa se abagwana abajura. Kugira ngo abantu batagira ibibazo na guverinoma barishishikira, barakacura bakarumira nubwo bwose babona amahano ya guverinoma ikora bakicecekera. Nibavuga ibyaha by'ubwicanyi ndengakamere harimo itsembatsemba, harimo n'ibyaha by'intambara n'ibindi byinshi. Abantu baricecekera bavuga ngo aho gupfa none napfejo. Uvuze amakosa ya guverinoma cyangwa se ibyaha byakozwe bahita bamuhindura umunyabyaha ugomba guhanirwa ibitekerezo bye. N'abahunze igihugu, inzego zishinzwe umutekano muri guverinoma zirabakurikirana aho bahungiye bakabica cyangwa se bakabashimuta bakabagarura mu Rwanda bakafungwa igihe kirekire. Abishwe mu buhungiro ni benshi kandi abishiwe ni benshi. Hamwe no muri aho ni Kenya, Tanzania, Mozambique, Uganda, Afrika y'Epfo, Cameroon n'Ububiligi. Ndetse bigeze no kugera mu Bwongereza no mu bindi bihugu. Ibyo byo gushimita byo byabaye kenshi mu gihugu nka Uganda, Congo DRC, Zambia n'ahandi. Abari muri gihugu imbere naho akaba mu buroko. Ariko ubwo bwose bw'ubutegetsi bw'igitugu bwica bugafunga bukanahungisha buganahambikira abatavuga rumwe naho abanyarwanda twese tugomba gukomeza kubyamagana no kumamagana ubwo butegetsi bubi aho turi hose. Ndasaba cyane cyane urubyiruko guhaguruka tukamagana ubwo butegetsi bw'igitugu by'abicanyi, tugahanaganira ubwo butegetsi buhinduka nk'uko urubyiruko bw'ibindi bihugu bya Afrika rwabihagurukiye.